Lana ke sesimnomfowethu okade ehambe nabantu labade sebelimele la belinyazwa imoto yakhona la kwaMasipala. Mhlawumbe futhi ungasibekela nje ukuthi sinjani isimo kulaba sebelimele lapha esibhedlela kodwa uqale usitshele ababukele emakhaya ukuthi igama ubani nokuthi wena wenzani la. Bafethu igama lami nguPhilane mina kwaMasikane. Ngumsebenzi owakhona la kaDuti. Kulaba ekade kule nkampani akhona la kaDuti. Kulo kade ngibahambisile balimele kakhulu mfethu. Omunye ulimele ucicane angazi noma uzothungwa noma uzohlephuka kusela into encane nje kodwa uthi usale phansi. Nabo mhlawumbe bazonquma nginayisho. Lo omunye idolo lakhe bahlafazileke imoto ibreak abili kuyena. Simtshela udriver ukuthi akame uyaqhubeka uyamhlafaza. Idolo angazi kwenza uyabona nje kulimele kubi kakhulu bafethu ke kubi nje kakhulu kubi. Futhi ke ngaphezulu kwalokho njengoba silana nje sabasebenzi ngokwakho wena isika-affect kanjani lenkinga lebhekene nabasebenzi lana impilo injani ever since iqalile lento le? Futhi amangazi ngathini mfethu yabona lapho ke masusiqala le mfethu kubheda kakhulu mfethu kakhulu mase kuthiwa nje mina mfethu njengamanje kulapsa amapolisi kulapsa yonke into imali ayikho imali ade sihola nje mfethu ibisi 8500 or 9 lapho njengamanje bese bavele bazosiphulela sesikhola 4.8 yibo yonke leyo mali yethu nje bese konje ezakwenza kufakola kwenze kulutho kuyimanje anginalutho kusebenzela ukudla kuphela kusebenzela ukudla nje kuphela. Uyazwela ke mbukeli lapha ekhaya ukuthi lento lena iba affecte kakhulu abantu abasebenza lana ngendlela yokuthi manje abasavikelekile amapolisi alapsile kanjalo kodwa mfowethu ikuphi wena ofisa ukuthi kwenzeke ngakho konke lokho ngawo lo mnyakazo wanamhlanje? Lo mnyakazo wanamhlanje engikufisayo abasibuyisela imali yethu ngoba uma uzuyezwa kahle uyayibona lento ukuthi hayi ngoba wehlisiwe uMasipala ibona uMasipala ngaphakathi abe nenkinga zabo ngiyangazi ngingayichaza kanjani uyikhoshosho baba babenzayo angazi kodwa nje mfethu ababuyisa imali yethu ngoba into abayenzayo ayikho lento abayenzayo imali yethu iphelele ababuyisa imali yethu nje kuphela ngoba into abayenzayo ayikho. Hayi mfowethu uyezwakala siyabonga kakhulu komputhe uba igama uPhilane wakaMasikane. Philane wakaMasikane mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu ngathi bengasinda nabasesibhedlela kuphinde kulunge futhi nakunina mfowethu. Kuthiwa sibuya nini lana kuzolanda izimpendulo? Lana njengoba besangaphakathi bathe usangene ngaphakathi umphathi la umnyendo uthe uyabuya sekaze ukuhamba engasitshelanga usikwenzakalani namhlanje and makusaqhubeka singaqhubeka sihlale la isonto lokho engasetshenzwa singayitholi yonke lento ngoba sazi kwenzakalani namanje bese sizama ukusixosha ukuthi asibuye ngolesithathu asiyindawo. Hayi uyizweleke mbukeli weNtuzuma TV kunjalo sila kwaMashu sizwelisa abasebenzi baka DSW bathena size sisobona nansi inkinga enkulu sithi ke buya lapha ekhaya sibafisela inhlanhla sithi akulunge eSouth Africa.